In the picturesque oceanside retreat of Struisbaai, 5 minutes from the beach, the shops, restaurants and entertainment, Lisa Street is right where you want to be. Welkom vandag hierso in Struisbaai by 'n nuwe huis wat ek ingeskry het, Lisa Straat 3359. Dis 'n huis met aantreklike afwerking en 'n heerlike sonkamer. Die huis is nie te lank terug gebou nie en hy is definitief reg om net in te trek. So dit is 'n baie goeie opsie om te oorweeg. Geniet hierdie toer. Sunny, wide-open living spaces, acres of countertops in the kitchen, attractive finishes everywhere you look. If you were holding out for a home that's the definition of just move in and enjoy, this is that. With nice touches like the walk-through closet in the primary bedroom that leads through to the roomy ensuite. And wall-to-wall windows in the secluded sunroom where you can curl up in the warmth with a good book, even in the middle of winter. And the way the space flows back to the living room and kitchen. This is a home that's designed perfectly for comfortable everyday living and seamless entertaining. And then with 2 more spaces and a bathroom on this side of the home, you have room for that office or gym, or bedrooms for kids or overnight guests. Nothing but options when Lisa Street is home. Ek moet sê een dinge van hierdie huis wat vir my heerlik is hierdie sonkamer gedeelte waar jou eetkamertafel en jou braai is. Ek sit nou en geniet die son baie lekker hierso en veral nou in die wintermaande. Nog 'n lekker ding van hierdie area is dat jy gekoppel is hierso aan die woolstelsel en dit is tog naby aan die winkels en soos ek vir almal sê, Struisbaai is nog steeds 'n klein dorp, so 5 minute in jou kar en jy is by die see sonder dat jy al daai sproei direk op jou huis kry. So dit is 'n groot voordeel. En ek wil tog net weer klem lê, dit is regtig 'n huis wat reg is om in te trek, is omheind, die tuin is gedoen. So dit is 'n groot voordeel en as jy meer inligting wil hê, druk op daai knoppie en maak kontak met my.